Romgojwang dakika en 22 tok saa achiel mar otieno machiegni wadhi nyime koda weche manyien mago mag ang'ich welo. Tulo omuoch e kinde campaigns mag gavana ma Trans Nzoia George Natembeya e kar chung' od bura ma Kabuchai e kaunti ma Bungoma. Bag jonjore monjo romo makamano kendo muocho magina e kor polo. Natembeya mani loso e kinde no ores kod jorit mage kendo gole kanyo. Komachielo ogai mar jotend migepe Musalia Mudavadi otelone sirikal e goyo campaigns ne jachung' mar UDA e kar chung' od bura ma Malava David Ndakwa. Kamane onyiso Natembeya ni oikore mar dhi dala e yiero maduong' mabiro. Chris Awino ne giler mathoth. Campaigns mag yiero madundo madhi timore chieng' tich ang'wen juma manyien olokore tulo bang' jonjore moko ng'ere monjo campaigns mag gavana ma Trans Nzoia George Natembeya e gwenge mag Kabuchai e kaunti ma Bungoma kendo muocho magina e kor yamo. Ne ochuno jorit mag Natembeya mondo orwake gache kendo lal kod bang' monj makamano mane oweyo geche mathoth ka okethi. Tulo makamano okwed kod ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka kod ogai mar DAP-K Eugene Wamalwa e kinde mane gigoyo campaigns ni jachung' mar DAP-K ka chung' od bura ma Malava Seth Panyako. Kama ukiangalia hiyo ka clip, Governor Natembeya is lucky to be alive. Kama sio askari kumvuta ingia hapo ndani, you don't know what would have happened. Live bullets. Na mimi nataka niulize nikiwa hapa Malava, je, Chwele na Kabuchai ni Kenya? Ni kwa nini kila wakati kunakuwa na violence in Chwele? Mahali ambapo speaker mwenyewe wa bunge National Assembly anatoka hapo na anasimamia the whole thing about keeping order in the country. Wameattack governor wetu na timu yetu ya DAP ambao wana kampeni huko. Wameshambulia mbunge wa Kabuchai Bakokiwa Sikalasinga Majimbo. Wamemfuata hadi kwake nyumbani, wakavamia boma lake. Na hawa wahuni wanatembea na polisi. Goons who are armed are being escorted by the police. Wakati tunakabiliana na hawa, polisi wanafyatua risasi. Sisi leo we are demanding IEBC must take action against Speaker Wetangula na wahuni wake na wale goons wameumiza watu wetu Kabuchai. Eko machielo ogai mar jotend migepe Musalia Mudavadi otelone kweth mar sirikal e goyo campaign ne jachung' mar UDA e kar chung' od bura ma Malava David Ndakwa kamane onyiso Natembeya ni oikore mar dhi dala e yiero maduong' mabiro. Tutakupangia kwa sababu pia sisi ni wanasiasa. Usifikiri ati unazunguka hapa. We shall have candidates. Watakuzungusha na watakung'oa. We are politicians. Mtu asifikiri kwa sababu Musalia anaongea kidiplomasia ati hajui siasa. My friend. E kar chung' od bura ma Mbeere North, Jalup Jatend Piny Profesa Kithure Kindiki odhi nyime kod sero ombulu jachung' mar UDA Leo Mudhende ka onyiso geno mare ni UDA dhi kawo kom makamano. Ni siku ile tulikuwa tunawahitaji watutetee maendeleo, hatukuwaona. Mliwaona huku. Saa hii ndio tumekuwa andwaitu. Kwani siku hiyo tulikuwa kina nani? Kwa hivyo sisi hatuna kisirani. Na mimi sina shida na wale ndugu zangu wanaomba kitu wanashindana na Mudhende. Kila mtu auze sera yake. Lakini yule mchokozi amekuja kutuchokora hapa, aambiwa hapa kuna wenyewe, sisi ni watu wa nidhamu, azituchokoze, sisi ni fire. Akiendelea kutuchokoza tutapita na yeye. Sisi ni fire. Ni fire si fire. Kindiki ocha ya ogai mar DCP Rigathi Gachagua kumtiyo kod yiero makamano e chulo kuro mare kod jatend piny William Ruto. Hatuchagui tu mtu kwa sababu anatoka tu hapa kwetu. Tunatafuta kiongozi ambaye ataendeleza sera ambazo ni sera za kusaidia wananchi wa hapa. Na moja ya hiyo sera ni mambo ya elimu. Huyu wa Mudhende peke yake ndiye amesema atahakikisha kila mtoto wa Mbeere North atapata basari ndio asome akuja atusaidia hapa kwetu. Tunachagua wa Mudhende wa basari. Chris Owino, Ramogi TV.